čemu? Pčolárska sezóna u Ruskim Keresture, jak je u väčšiny krajov v Srbiji, nebola najúspešnejša, bo chvíľovo obstavení pčolom, jak je ovocarom i zahradkarom, pohubili rahunky. U Keresture repici njet, takže baš to ti pčolari su nje seljakošnici. Za njih to bilo to kuso tam ovoci, ali to za pčolitelja, za ih da preživljavanje dovoljne. Kad bilo dovoljne, bagren bul, ne možem położyć nie bulu, ale u Keresture kad Patrice žekelju je z bagreni, lecka ne možeme navolati, hoć z bagrenu med, ali ne možemo ho navolati že čisti bagrenu med. Ljestu da jaki njet, znači bulo co bulo. Ja vše utorim, že to nije čisti bagren, ali da jaka mišljenina. Slunečníková paša toho roku najbardziej podrucela. Práve keď slunečník kvitnul, diždi pčolom nedali, že by robili svoju robotu, ta veľi pľajstri ostali lebo prázdni, lebo ich pčoli ani ne zbudovali. Keljoževec kad nasadzice medu. A telju da máme za obisce i kus prijateljom da podavame, jak so sme i po drugi roki. Ja, povedzme, taký pčolar, že 300-500 kili, može biti da kedy bilo vecej medu som mal, a toho roku, keď mám, može biti da spolu z toho. Veľi думаjú, že trimať pčoli to drobnica i zabava. Međutim, pčolárstvo naiste češke zanimanje. Okreme u Srbiji, keď se zna, že ešte vše pri ovcaroch a i zemljadilcoch ne isnuje svidomosť, že še ovoc i drugi šaca nješmu pirska stedi, keď pčoli zdjetuju na kvitki tih rošlinoh, bo već pčolare ostavajú nielen bez pčolov, ali i bez medu i šickovo, co planovali vytvoriť z ich pomocou.